Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros. Selamat datang di Makassar. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal di sekitar kursi, kantung kursi, dan di kompartemen di atas. Mohon berhati-hati apabila akan membuka kompartemen di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Perlu kami sampaikan bahwa bagi Bapak dan Ibu yang akan turun di sini dan memiliki label bagasi merah muda, bagasi Anda dapat diambil di dekat tangga pesawat. Mohon siapkan label bagasi Anda. Demi keselamatan Anda, harap berhati-hati saat menuruni tangga pesawat. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Sultan Hasanuddin International Airport in Maros. Welcome to Makassar. Please remain seated until we reach our final parking position and the fasten seatbelt sign is off. Please do not switch on your mobile phone until the terminal building. Passengers with a flight connection are requested to consult on top of the transfer desk. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings in your sitting area and your seat pocket and in the overhead compartment. Please be careful when you open the overhead compartment. We would like to remind all passengers who disembark on empty baggage take your baggage will be delivered nearby the passenger stairs. Please prepare your carrying baggage tag ready. And for your safety, please be careful when stepping down the stairs. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam.